Aruti wira ma cibarua makiria ma 2,000 aria makoragwo mugunda-ini wa KAKUZI Makuyu kaunti-ini ya Murang'a ni mambite kumenyera mitaratara mieru urutire-ini wa wira maya mothe itanya riri kwigita kunyitwo ni murimu wa COVID-19. Wamba waingira uga sanitize ama unaosha mikono, tugacoka tugahituka maintaining social distance kuma mundu menginya uri ungimita 2 iria government yugite, ugeka screening afu ri uga proceed wira-ini. Kithimi kia urugari o makingira na makiuma niguo twikite mutugo micemani iria marakoragwo nayo o kiroko maingira niguo mabangiro wira riu gutiri na kuri riu mundu ambite kuruta wira ari wiki ukiringithania na bau kabere kuri mararutaga wira mari kimumu. Tukamathima the body temperatures, their body temperatures na tukarora kana hihi mundu angikona ena undu wothe related to COVID-19. Wathi haria ugakora supervisor agakuhe line yaku ika ti uria twanyitaga tene utukanyita andu aingi ta 5 line-ini imwe. Rita riri turanyita mundu wika line-ini. Kwana ibinda riri makiri ma andu ni moritwo ni mawira mao. Wilson Odio umwe wa arugamiriri KAKUZI ugite nyundu wa gutaukwo mathina maria aingi maragerera ma wagi wa mawira ni mongereire namba ya aruti ma wira na ona gutwika undu uyu ukite na thogora utarari bau kabere. Na wale ambao wameweza kupata kazi hapa tumewaajiri. Kwa sababu gani? Tunajua ya kwamba wakati huu watu wako na shida. Na niguo kunyibia mithiire aruti ma wira guku ni mabeto nyumba cia guikara na othe-ini wa gicagi gukaigo mai na thabuni wa kwithamba njara. Ni tukoretwo tugi contain aruti wira itu guku twina villages iria maikaraga niguo tu ensure matirathi na kuuja. Na pia katika kila sehemu ya wafanyikazi kuishi tumeweka maji ambayo inatiririka pamoja na sabuni, ili kwamba kila mara wafanyikazi wanaendelea kunawa mikono. Mitaratara iria kathikitwo mugunda-ini uyu yonanitio uria andikani mebinyereirie ugutigirira ni mathingatithia mawatho ma thirikari bari kwigita murimu wa COVID-19 o makigitagira aruti mao ma wira. Ngeribotera Inoro TV, njitagwo Masi wa Ndia wa Muriithi.